Sa porastom korišćenja digitalnih uređaja kod dece javila se i potreba za uvođenjem obrazovnog programa u škole u vidu predmeta za osnovce digitalni svet. Od 2020. godine đaci imaju redovna predavanja o digitalnoj pismenosti, bezbednom ponašanju na internetu i mehanizmima digitalnog društva koje nas sve okružuju. Sa mnom danas u podcastu Bir priča je Dobrinka Kuzmanović, docentkinja psihologije na Filološkom fakultetu u Beogradu. Hvala Dobrinka što ste pristali da govorite za naš podcast. Znamo da današnje deca masovno koriste mobilne uređaje, tablete i slične uređaje i da njima barataju neki kažu bolje nego odrasli. U tom smislu, koja je vrednost predmeta digitalni svet i šta je njegov neki ultimativni cilj? Dobar dan i hvala na pozivu da govorim za vaš podcast. Da, opšte rašireno shvatanje je danas da su današnje deca, takozvani digitalni urođenici, veoma digitalno pismeni i pripremljeni za ovaj digitalni svet jer koriste digitalne uređaje, tako reći od rođenja, zapravo od najranijeg uzrasta, pre nego što progovore, prohodaju i tako dalje. Naše istraživanje međutim pokazuju da današnji mladi nisu digitalno pismeni ili digitalno kompetentni i da je slika daleko od ove široko zastupljene. Zapravo, kada procenjujemo direktno digitalne kompetencije mladih, mi shvatamo da njihove digitalne veštine nisu na zadovoljavajućem nivou. Kada oni sami procenjuju svoje digitalne kompetencije, onda dobijemo potpuno drugačiju sliku. Konkretno, mladi pokazuju tendenciju da procenjuju pozitivnijim svoje digitalne veštine nego što one realno jesu. U tom smislu, kao što ste rekli, veoma je značajno uvođenje obaveznog predmeta digitalni svet u mlađe razrede osnovne škole. Također samo još da navedem i neke nalaze istraživanja koje pokazuju da, i to nam je i nekako iz svakodnevnog života blisko, da deca počinju da koriste digitalne uređaje u sve mlađem uzrastu i tekako ima smisla uvesti ovaj predmet u mlađe razrede osnovne škole. Šta nam donosi ovaj predmet? U okviru predmeta imamo 3 tematske oblasti, to su digitalno društvo, digitalna pismenost i algoritamski način razmišljanja i kroz ovaj predmet deca mlađeg osnovnoškolskog uzrasta stiču odgovarajuće digitalne veštine, ali veoma je važno da kažemo da je digitalna pismenost međupredmetna kompetencija. Šta to konkretno znači? To znači da se ona ne stiče samo kroz predmet digitalni svet i kasnije kroz predmet informatika i računarstvo, već bi trebalo da se stiče i kroz sve druge predmete u školi. A šta je vrednost ovog predmeta u odnosu na sve ostale predmete? Šta on pruža novo u odnosu na standardni obrazovni program? Ovaj predmet ima tu dobru stranu što ima taj praktični deo, zapravo projektni zadatak. Predmet digitalni svet jeste zamenio projektnu nastavu u mlađim osnovnoškolskim uzrastima. Ja mislim da je dobra stvar, to je sad neka pretpostavka kao nekoga ko se bavi istraživanjima u ovoj oblasti. Deca vole digitalnu tehnologiju i oni je koriste u izvanškolskom kontekstu i onda bi se očekivalo da će ovo stvarno biti dobra i smislena dopuna, da možda oni neće u svojim porodicama dobiti odgovarajuću podršku, da roditelji možda nisu, kako mi to kažemo, digitalni mentori, da ne mogu na odgovarajući način da posreduju aktivnostima deteta u digitalnom svetu i onda mi ovdje imamo zaista jednu, kako je to koncipirano i zamišljeno, imamo jednu podršku od strane obrazovnog sistema. Znači, na sistemskom nivou svako dete u okviru sistema obrazovanja ima mogućnost i šansu da stekne odgovarajuće digitalne kompetencije. Sad, što to ne funkcioniše u realnosti, nije ni prvi ni poslednji put. Prosto, to je tako, to je naša realnost. Na koji način se mladi uče digitalnoj pismenosti? Na koji način je to moguće naučiti? Da, to je zaista važno i zanimljivo pitanje. Stiče se, kao i druge veštine, i ove veštine se stiču korišćenjem digitalnih uređaja. Zato je veoma važno da mladi imaju pristup. Uostalom, to je jedno od njihovih osnovnih prava propisanih Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima deteta. Dakle,
Da bi mogli da plivaju u tom digitalnom svetu, oni moraju da budu u digitalnom svetu. A kako živimo, kao što ste i vi rekli na početku, u digitalnom društvu, oni su nekako upućeni na digitalne tehnologije, one su nam neophodne u svakodnevnom životu. Ali ovdje je veoma važno da naglasimo da mladi neće steći odgovarajuće digitalne veštine samim korišćenjem digitalnih uređaja u svakodnevnom kontekstu, na primjer kroz komunikaciju sa drugima, korišćenje web sajtova za društveno umrežavanje, gledanje videoklipova na YouTube-u ili na nekim drugim platformama. Kao što sam rekla, naše istraživanje pokazuju da na taj način zapravo to nije dovoljno. Neophodno je baš ovako sistemski, kroz obavezno obrazovanje, podučavati mlade tim veštinama. I znači neophodno je da kroz školske predmete oni imaju mogućnost da koriste tehnologiju na jedan konstruktivan i smislen način. Opet ću se osvrnuti na neka istraživanja, ne samo nacionalna, već i međunarodna, koja pokazuju da se digitalna tehnologija uglavnom koristi na taj konzumenski način. Znači, vrlo malo mladi imaju priliku da oni nešto stvaraju, bilo da je to muzika, bilo da je to nekakav sadržaj u okviru njihovih školskih predmeta, ali uglavnom su oni ti koji pronalaze informacije na internetu i vrlo često ih nekritički preuzimaju. Jedan važan aspekt predmeta je digitalna privatnost, digitalni identiteti i znanje da nisu svi identiteti na internetu dobronamerni. Na koji način deca shvataju digitalnu privatnost i na koji način se u osnovnoj školi i u tim ranim godinama mogu naučiti o tome koje sve pretnje proističu iz digitalnog prostora? Bezbedno korišćenje interneta i digitalnih tehnologija je jedna od najvažnijih digitalnih veština danas i veoma je važno da mladi nauče kako da bezbedno koriste internet, zato što vrlo često nisu svesni rizika sa kojima se mogu susresti u digitalnom okruženju. Tu je veoma važno da zapravo nastavnici, oni koji rade sa mladima i koji ih podučavaju, takođe posjeduju ta znanja, što nije uvek lako, jer digitalno okruženje se veoma brzo menja i mnogo se brže menja nego naša saznanja o njemu i načini kako možemo bezbedno da ga koristimo. I evo, na primjer, sada sa veštačkom inteligencijom pojavljuju se novi rizici po privatnost i bezbednost mladih u digitalnom okruženju i mi zapravo neprekidno moramo da svoje znanja updateujemo, hajde tako da kažem, da ih osvežavamo, jel? I moramo iznova da učimo i moramo iznova da se informišemo o novim alatima koje koristimo, platformama, mrežama. Dakle, danas je drugačiji princip učenja, u fokusu je to celoživotno učenje. Ne možemo da smatramo da smo nešto naučili i da tu stavimo tačku. Sa svakim novim alatom susrećemo se sa novim bezbednosnim rizicima i uvek moramo iznova i iznova da se upoznajemo i da budemo u toku sa svim tim stvarima. A da li u tom smislu i ovaj predmet zahteva konstantno unapređivanje? Apsolutno. Apsolutno, i inoviranje samog sadržaja, programa nastave i učenja. Neophodno je da nastavnici imaju odgovarajuću sistemsku podršku, da imaju obuke koje će pohađati, to su oni i pokazali su interesovanje i potrebu za takvim obukama i za sistemskom podrškom, jer vrlo često usled raznih drugih obaveza koje imaju nastavnici nisu u toku i oni sami ne posjeduju odgovarajuće digitalne kompetencije i možda se zanimaju za neke druge stvari. Znači, ne možemo da prepustimo njima da oni spontano stiču ta znanja i da budu u toku sa svim inovacijama. Jedan novitet koji je došao s ovim predmetom jeste učenje takozvanog algoritamskog razmišljanja. Šta ono predstavlja i kako on podlogu pravi đacima za dalji život? Tako je, algoritamsko mišljenje ili algoritamski način razmišljanja je veoma važan i zapravo je ono preduslov za kasnije savladavanje veština programiranja i učenje programskih jezika. Već od 5. razreda deca uče vizualni programski jezik, Scratch od 6. Python, tekstualni programski jezik tokom 7. 8. još složenije programske jezike. Dakle,
neophodan preduslov za razumevanje logike programiranja, za ovladavanje programskim jezicima jeste algoritamski način mišljenja i rešavanja problema. I u nekim zemljama, na primjer u Engleskoj, deca već u uzrastu od 5 godina, doduše oni i ranije polaze u školu, već tada usvajaju osnove algoritamskog načina mišljenja. I ne samo da je algoritamsko mišljenje važno za kasnije sticanje veština programiranja, već je važno za rešavanje problema u svakodnevnom životu i čak i u izvan digitalnom okruženju. Kao neki problem solving. Baš tako, da. Da li je predmet proizveo željene efekte ili postoje neki neželjeni efekti, to jest nije proizveo željene efekte, i šta je budućnost ovog predmeta u stvari? Da, spomenuli ste istraživanje. Prošle godine je rađeno istraživanje na nacionalnom nivou. Dakle, istraživanjem su obuhvaćeni učenici 4. razreda osnovne škole. Pre toga, godinu dana ranije, takođe je sprovedeno istraživanje na istom uzrastu, s tim što su u prvom istraživanju učestvovali učenici koji nisu pohađali predmet digitalni svet, a u ovom istraživanju iz prošle godine bili su uključeni učenici koji su tokom 4 godine pohađali predmet digitalni svet i, nažalost, rezultati ovog istraživanja nisu baš ohrabrujući. Nemamo očekivane efekte. Naravno, moramo imati na umu i neka metodološka ograničenja i to što baš nemamo uvid u to kako je ovaj predmet realizovan, na kom nivou, da li su sva deca u Srbiji imala pristup digitalnoj tehnologiji, digitalnim uređajima, mada ovim programom i nije strogo predviđeno da deca moraju da imaju pristup, ali je poželjno da imaju pristup digitalnim uređajima, tako da vidjet ćemo. Kažem, ovo istraživanje sa čim nalazima sada raspolažemo nije dalo očekivane željene nalaze, ali zaista bi imalo smisla očekivati da imamo nekakvu dodatu vrednost. U protivnom, čemu taj predmet? Obesmišljava se njegovo postojanje. Znate kako, ovo je sistemski problem i iziskuje sistemsko rešenje. Svaka karika u tom lancu ima svoju ulogu. Neophodno je da roditelji posjeduju odgovarajuće digitalne kompetencije, jer deca ulaze u digitalni svet u sve mlađem uzrastu. Neophodno je da ih posjeduju nastavnici koji bi trebalo da podučavaju decu u školskom kontekstu, ali s druge strane ne možemo prebaciti odgovornost samo na njih. Veoma je važno da u rešavanju ovog problema, a možemo reći da je sad već problem, učestvuju i oni koji donose odluke, koji kreiraju obrazovnu politiku, ali i oni koji kreiraju internet politiku, vlasnici platformi, kreatori i dizajneri sadržaja za decu. Veoma je važno, bolje rečeno, neophodno da svi damo sve od sebe da to digitalno okruženje bude po meri dece odgovarajućeg uzrasta, dakle da digitalno okruženje bude u skladu sa razvojnim, psihološkim i drugim potrebama dece. Internet jeste kreiran u skladu sa potrebama odraslih, Nije prilagođen mladim. Pa, apsolutno, većina sadržaja. Mada sad imamo te razne, imamo onaj PEGI sistem, panevropski sistem za klasifikaciju sadržaja i uzemstvenu primerenost videoigara, ali mnogi nisu upoznati da on postoji, a da ne pričam da nemaju svest o tome da kada pretražuju nešto, na primjer u Googleovoj prodavnici, da postoji pored video igre ta oznaka i da treba, pre nego što preuzmu taj sadržaj i tu igricu prepuste svom detetu, da prvo vide kom je uzrast ona namenjena, mislim o tome i da ne pričam. Većina roditelja, čak i vaspitača, uopšte to ne zna. Radili smo istraživanje prošle godine, 10.500 vaspitača je bilo uključeno. Znači skoro pola populacije vaspitača u Srbiji i oko 3/4 je reklo da nije čulo za PEGI sistem. Iskreno nisam ni ja. A da li to znači da smo mi u stvari preskočili jedan korak i
pre nego smo počeli decu da obrazujemo, da smo trebali da prvo njihove mentore. Da, baš tako. Da, neophodno je da prvo odrasli steknu odgovarajuće digitalne veštine, jer oni su neka vrsta mentora, kao što ste rekli. Pustimo dete da pliva u nekom bazenu ili okeanu, a da prethodno nismo sigurni da je naučilo da pliva, pa ne baš. I čak i kad nauči da pliva, mi smo tu negde u blizini i motrimo kako se kreće i gde je i koliko se daleko udaljilo od obale i tu smo za njega prosto. Tako da to je metafora sa digitalnim okruženjem. Hvala vam na gostovanju. BIRN pomno prati digitalnu agendu u Srbiji i dešavanja na polju digitalnih prava. Nastavite da pratite podcast BIRN priča. Do sledećeg slušanja. Hvala i vama. BIRN.